Ulat barim ke West Bengal ujak deep dhankar hakasingi palei ulabam smai kum Vice President khatsau jong ke India ka President kari ka Draupadi Murmu kalapendian smai u dhankar hakajingelang balalong ha Rashtrapati Bhawan. Menteri Rangba du kari Narendra Modi ulai nam ya ka Second General Ethanol Plant ha Panipan Haryana syakari lengba ka video conferencing. Kakenhon Menteri ka Sarkar Pedeng kala menjur beteng ya ka Pradhan Menteri Awas Yojana Urban Housing nagabanta ka All Mission hadu ka Lifeway tarik unok pra arhajar arpusa. Menteri katnat ki kampo ayeng ka Sarkar Jilla ubak lakamen remboy ulanyo ki kenhon jihadi ha Assam ki bayadan benta bat ka Bangladesh kum ka jingma ya kari bat baka Jilla ka Assam ya ki jingtep bat ki tenat rekam ka Sarkar Pedeng kum ju bat ki we ki Jilla. Sembut Menteri Rangba ka Jilla ubak kami ya katanat boarding ubak Preston Tensong ulakan tait bakadan ka jingtemu ban IT no ya ka Meghalaya Energy Corporation Limited syakikan hon cimen.